Heritage Group. Conwy Youth Club have been granted funding of Heritage Lottery Fund to promote heritage sites in the county of Conwy. The Heritage Group will be visiting and finding the history of the sites they visit and promoting the information through Facebook and other media sites. We will be visiting Plasmount and Elizabethan Townhouse in Conwy, Conwy Castle and its walls, Llandudno's Great Orme Ancient Mines, Nant BH, outdoor education centre to visit the mines there. Also, we will be working with Mostyn Art Gallery Llandudno to show through an exhibition of their work and express their findings through art workshops. Follow us on Facebook and find out how we get on after we visit heritage sites. Treftadaeth Conwy. Mae clwb Ieuenctid Conwy wedi cael arian cronfa treftadaeth y lotri hyrwyddo safleoedd treftadaeth yn y Sir Conwy. Bydd y grŵp treftadaeth yn ymweld ac yn dod o hyd i hanes y safleoedd y maent yn ymweld a nhw'n hyrwyddo yr wybodaeth drwy Facebook a safleoedd cyfryngau eraill. Byddwn yn ymweld â phlas mawr tŷ tref oes Elizabeth yn Conwy, Castell Conwy a waliau. Hefyd mwyn gloddiau hynfonol yn Gogarth, Llandudno, canolfan addysg awr agored na BH i ymweld â'r mwyn gloddiau yno. Hefyd yn gweithio gydag Oriel Mostyn Llandudno i ddangos arddangosfa o'i gwaith a mynegu ei canfyddiadau trwy weithdau celf. Dilynwch ni ar Facebook a chael gwybod sut yr ydym yn dod ymlaen ar ôl i ni ymweld â'r safleoedd treftadaeth.